Isua hmusittu khovel zai thiam mingthang John Lennon a thi dan Isua le hmusittu ringtu Christian te hmusita mi chapo takte hi andam rei ngai meu lo tlang pui he zai thiam John Lennon a po hi adam rei lo hle mai Isua le hmusittu te hmusit dan le ahun lo taka thi dan chanchin chu i han soi tiang ahun masalam mi pa ngai John Lennon hi kan hre furome he British musician hi a ming dik tak chu John Winston Lennon ania official a ero chuan John Winston ono Lennon tia ziakani khovel do pui wanglai kumsang kha zakwa somli October ni kwa khan maternity hospital Liverpool a lo pianga anu le pa te chu Julius Stanley le Alfred Lennon te anni a ming hi apu John Jack Lennon le British Prime Minister Rauthap Winston Churchill a ming la kopatanga phuani Britain a kaushan lar tak Anglican kaushan atanga lo selian ani no pan lai le zernalam apa hi sanghaman tu ania anu le pa nin thena apate hne na om ta ani Dovedale Primary zirnabul atana Corribeng High School alu le lemzia lama atui hle kumsom palian in pa nga aen apatian aboral sana nu le pa kara seilian lo chu akhwar thai ema chuwang chuan anung changa danglam hle min hnuai hnung te thiana akom thina zirna konga chuan bei seibo lo cham leilet der no pang dang te ti buai tu tia hriatani an exam result a han chuaka subject zonga a fail vekani Liverpool College of Art in ziak lut lein a in chena le nung chang that lo wangin no chua ni le life growing a exam hola azir lai pui sin thia poel anu pui ni zuita chuan apui ngial na in apas chong lo ani zailama aluta a kumsang kha zukwa somruka lead guitarist George Harrison Paige Stewart Sutley le drummers Pete Best Ram MC Carney vocals John Lennon te chuan ben ro pui The Beattles andin ta a The Beattles klipui athle reilo te chungin The Beattles ngai sanna klipui bitlimenia tlein The Feb 14 minglem an phosaka an album song te chuan khovel mun sang music chata arwalin number 1 akaya kumsang kha zakwa somru panga British mi ming tha te choi moina sang ber members of the orders of the British Empire MBE chu England lalnu in ahlan hiala British mi te ro pui theilo na mun US sa ringot po an album hi copy makta doi za somsari pasari zet an shala khovel pumpuya pheichuan copy makta doi za ruk zet an shalani Grammy Award po somdon andonga toizongin benin ro puina le choi moina zong adong vekani ber an ro puina chuan ram le ram indai dan na bangin dal velawa an ra china pieng chu an ram ani mai heti taka an lara sumtam tak khuiluta khovel an chuk clear mek la hian an ben member te inkara boina neu oma wangin Lennon hian The Beatles chu kumsang kha zakwa somruk poko khan achua santa ani isu ain kan lar jok ro puina le ming than nain atom na sa zolai kumsang kha zakwa somruk paruk march nili a journalist Maureen Clef chuan The Beatles member te chu akoma chumitum chuan John Lennon na chuan chapo takin Christian hi chuain aralanga herlemin abo hlenang in hnial boy vak po ngai lawin kathu soi dik je hi hunin alaron hril mayang atia tuna hian isu ain kan lar jok isu nge rock and roll ral masadon ka shelo isu hi tha ma se zuitu te hi an cher chiain an sathlia an chingchi vet noya ka hrethiam te nek lawe atia he thu hi London Evening Standard ta chuan ti chokian in khomza thlak ni mek naram ukia chuan soisial puanum lemlo boina chokta he chanchin bu chu atanga tlang hnuwa America thalai bu dead book magazine chuan an chanchin bu phek ma rontar chok velein thogle khata borok so sang ta thut mai west mun sanga The Beatles album le an mingne thlak chuan a thil sang halania radio tanga an hati chua pok khap ngalani boina punlun zelin Mexico Spain Vatican le South Africa thlengin akang kaya
press conference trum ni kawin soifi ngial ma se mi pui thin rim are thailo ven himna khau tak noya concert nei ni ma se tha a vona andong nuala an zai lain halpua vom ten tok tabok nen an tor chu chunzom lei thei po ani talo ala saidu tok lo hei mei hial ni lo meini som pariat kumsang kha zakwa somruk preta a thiente bula Isua Krista lo pian nun na ron kir leta ani thu apple course apon zar puya asoma kumsang kha zakwa somruk pokwa kuma an konsa don tumin the Beattles hian Isua ain thalai te ne theina kan nga jok alet ta chewa kumsang kha zakwa somruk porukatanga kumlen nu kumsang kha zakwa som sari kuma ahlati chua ga ti la chuan Isua le Bible arin lo thu ala au chua puile ta zela thina lim korwam atong thla da na awangin hotuan pungzela hengzinga hian kumsom ni pangami security guard na thok Mark David Chapman Honolulu Hawaii lam chuaka tela October kumsang kha zakwa somriata Isua in kanlar jok ti awangle ala gat le imagine atanga lenona hotua in letta chuan ka hlum tumin niwa ka thleng to atha tum chu amfu tangeya ma se mitum hian alil rutlak lein lenona chu biain autograph assign tir nuwa ina a hole ta hemituma ain bek la hi Paul Gores chuan thla alo la nge nge ani kumsang kha zakwa somriat December ni ria zandar som lemin sumnga vela lenona tinupa record pen studio dakoda atanga an lo chuak chu an mani ngai sanga autograph sign tir tum tu miong mazatin an lo mok lia an zinga hian Chapman po aron telle lenona chuan thamasa loka amule biak to ani awangin ama thatum tu aniang tirin ngeina shelawin akal pel ve maya chutia ngai thaka omlai chuan Chapman a chuan asilai charter arms turte special revolver chuan Mr Lennon ti pain Lennon nung lama tangin voingango takapa aselai mu masaber hian thelma se adang muli chuan anung jang veilama afwa min kapania tien Lennon chu atlua silai mulu na le aka tangin thisen achuk ngoi ngoya St Lucas Roswell hospital rang taka da lu ni ma se zandar som pakhalle mini sompanga alorik chuan lunga thisen zama chena sat ema wangin mishing thiamna manga han chan zo rol an talo an ben ayalar lo jok le mi ne theilo jok athuin zian an Bible le ama arin lo thu au chua pui thin Isua Krista ma athiam thu sei turin atlarau atla ta ni pathian chu musizian ni love min athi apiang chumi vek chu aseng bok don sia mani ti salama thetu chuan ti sa mi chin na asenganga galatia bungruk chang sari tanga chang riat